Singila alakangbi limoso Zengbala baba mama aita mulengeti kodro alakangbi limon ala tombela na ita si akoka pagbani gbani agama tenti kodro sola so eketene Singila Mozokondalti baba, mozokondalti mama, mozokondalti aita mulingeti kodro ala sokwe lakwe tongane ke tombela ala ngana peko pepe ala gati matin ti kodro izengbala aita ti sokwe nangwe soke mai nambare ti sese ti be Afrika walala ke na gbavaka oko gbavaka use gbavaka ota gbavaka osho oku omene mbrambra nyombe izengbala ala soke na ndangoro ti kodro tie na keta kodro tie namba iti birao namba iti ndele ataso ngomba ke tutuna metela izengbala ala kangbili moso ita la ton kanigbani gbani na doti govo sango na doti litro singa sango na doti lenga sango ala unda ne ita titene agasi ya maten ti kodro atala ke na CCT Amerika, CCT Afrika, ndokwe sola eke da sola eke mai izengbala. Ge eke wango tibe, ge eke zonga pepe, ge eke anzona tenti kodro so limbiti mulege na iti tene, ilekere kodro tie, lawa kodro tie ake gona dawa. Ala kangbili moita la tombe la siazo kokapa mozokonda litala la sobikwa oku langoti limotie langoso la kwebinala inaleke bumbi tisa tenti kodron itatalien dialo izengbamo mozoko so la kemaso keti anita Mature motia bizengbamo bikanga nzoni kpoki andalitala nzoni kazaka titene ala manatenti kodro sokwati yambanala baba mama itamu engeti kodro Singila ala kangbi limon ala kangbi ni angbana peko pepe ala kangbi limon ita Taf Martial, Jérémy Nombissou, la famille Gaombale, Izengbala, Cynthia, Nambageti Valence, Izengbamon, Mama Timi Mado, Gaombale, Bizengbamon, Bizengbala Kwengangu, Aïta Zoti, Seti Bordeaux, Izengbala, Valérie Bizengbamon, Singila, Aïta la Kangbi Limon. Okotiala sobinala la kemalo na bikwa use la kemalo na bikwa oku la kemalo aikembi Rodrigue Joseph Prudence Maïté Kerembese aita mimuna la Singila baba mama aita mulengeti kodro Singila mingi so ala kokapa gbani tigati mate ti kodro so ikitene atene so ko ikitene aketi tene kodro timbinamo aguna dawa bandani lo so fani mingi kevunga sango ale ke mingi so kokapa tigati mate ti kodro so ikitene ye okosi unda nala ala wa londorongo sango wala commentateur ala londoriati sango
ala tombela ala kangili moso ikisara tene nandotia yeso ayi na tene affaire sociétaux nati langoso agbubeti e mingi tentiso asewati e mingi aupono ndaltia parabatongaso parabandalti sese parabandalti mosoroso baba na mama za parabandalti so amulengeti ati mama kwa matere pepe amulengeti ati baba kwa matere pepe ala ke tirimbagi na mbage wala baba tonga lugati on lozayanga nzoni pepe si azwa ke fatere tone guna dawati ngbanga atene ondo benika ena so atene ondo beni fani mingi ingaliti na ni pepe bandani lo so kerembese lo tene atene so asi aye so asi na yata sewa akpale so ke mbage na mbage so azwa ke detere na nzeze ambena ko gonerti mba na ndoti nganga ambena ko gonerti mba na ndoti malamu ambena ke giti tena sarsioni namba ndalti mosoroti sesi en pepe tone ke na ndoti sesi ya gongbasi na beningoi tona lo solo ke veti ya una ti sesi le dati tene lo mui na teretilo benizo okwa ke mu mosoroti sesi ti guna na teretilo pepe a mosoro so kwe akengba na ndoti sesi me ke fatere ngbangati iki detere na nzeze ngbangati iki sarasioni na ngbangati na yata sewa mingi akozo mulenge wala usa mulenge wala uta mulenge amena mulenge abati tela sola laki na yati danaterti baba atene ala soki na yati danaterti baba la si akanzo na mulenge ala soki na gigi akasio na mulenge me ngbangati ndiati kodrotie a faso enfant illégitime eke pepe mulenge kwe eke mulenge atamo ke mulenge tiatida wala dumona pekotida adumona litida adumona gbetida adumona gbeti gbogbo molenge kwe aike molenge mosoroti baba molenge kwe alimbiti tene a profiter nani bandani lo sombi kerembe sembi tene ayeso kaiti mini mini akaiti kirikiri ti sara pasi na molenge timba ti molenge ti baba na pekoti baba bilingbiti ye danani pepe mbeke luti na ndoti geretimbi na ndoti geretimbi ti de Congo ti tene mbi zile ti molenge ti kodro na ndoti yeso ake ngoroyi so fani mingi iba itene ikina legi ti tatene kande ikina legi ti tatene pepe iba itene ikina legi ti ndia kande ikina legi ti ndia pepe ikina legi ti sentiment lingbi ti akalu na ndia pepe ndia ke eso ke ye ti tatene alingbi sal gi ten ti tatene na ndoti kerembese ge zonga ke da pepe kerembese ke manque respect na zo pepe kerembese ke dieti zo singe pepe kerembese ake bikpali na ndoti zo pepe tonga na tene so kwe atina meti kerembese ye kweswe ke sara aketi tene giti magbeni nzoni tonga ne mayani nzoni awe ilondoriani ti tene amulingeti kodro ama ba kusala ti eso eke sara la baba mama ala mai mingi ala eke mingi so akokapa tikati maten ti kodro so eke tene izengbala imuna la singila encore ti fani use swalaga sango ti eti la so ake na ndoti yen itene ikisara tene na ndoti yeso ayirina tene mosoroti pekoti baba wala succession ikisara tene na ndoti yeso ayirina tene partage héritage menganguyeni kwe ikisara restitution na ngati mbuzu poto pekoti ngbangaso ade na yati lango so onteti so isara limon na bikwa use so itene isa tene ngangu na ndoti asewati abdu me itena itene tona adengbangaka ekekiri titene gai londoriani nala amena itamole ngeti kodro ke mingi so atombeti na i ti unda na yatene metene so iti tene so akena ndoti i anima yani zoni pepe aken zoni iziani polele bandani lo so eke godati tene ilondoriani nala alors aita timbi amole ngeti be Afrika alenga na yati kodroti embeni kpale akeda so alingbi isara teni titene azo amayani polele bimuta pandeti zo tongana biati kodro so ake Faustin Archange Touadéra tongana mbingalo tongana mbikise watilo tongana mbike molengeti tatilo na solo eke biati kodro tongana bine kusala tilo pepe yinye simbike sara ndokwe sombe ekeda bike pika katena yeritilo bambike koyati président Faustin Archange Touadéra bambila mbeke tonso atambi buba eti zo mbite kongo na yerti président Touadéra yinye sake sara ake yeritilo si ake buba
Je crois que ça t'en a hérité. Bah, moi, je président toi diraso. Bah, quoi tu président toi diraso. Le que ton so, le que ta blanc hérité. Ton anambi que c'est wati, le so, le que mokonziti ngoro biaso que firme grebada. Parce que mbina le inga tere. Parce que mbina le que pikalisoro. Parce que là, quand mbina le que bumbi da terti meza. Iki nyoma ima oko. Bisi na meni ndo mbiki pika kati na eritiro. Mbiki tene na eritiro. A on pepe eritiro ak on kanabi buba eritiro wela. Ba iya murengeti kodro iki tongaso lako ala ba meni centrafricain so lo londo lo pika kati tulo nandoti meni zoti fu. So se watilo yasi na lo litiro abuba ala ba meni centrafricain lako so lo pika kati tulo iki mingi so ke pika gi kateti nandota itati eso ala kina ye. Iki pika kate nandota kamarati eso ala ki nanzoni place nanzoni pala siti kusala e pikango kate so ke pika nandota la ibuba ye chala ba ake tongaso azo ake londo fani mingi tenti so ala ke nduru na terta si dingongbanga ale inga magistrat ale inga procureur ale inga kuta zoti dingongbanga tongana meni ngbanga guna dawati ngbanga kawe atene alimbiti sara nyenani ni so ingani na dawati ngbanga zoti dingo ngbanga tonso aingani zoti dingo ngbanga tonso ni na lweke pika lisoro mbiri kamoteneso mobubazonia wa ata da dingbanga ni pepe atene ngbanga ni so goti dekaso akigindal timo banda ni loso bide kongo na yati langoso a ondobeni bitene ange ba ke buba ireta magistrat. Mais dès qu'on continue sur des sommes bizarres dans Betia à la bani, bizarre na bandeau rouge, nan doti kerembe setimbi. Bitene ba un magistrat que ça t'entala. Et atene so que nzoni, atene so que nzoni pepe. Bidiere tu le so le ke wainda ti dengong banga. Soit que DG ti justice, soit que Alec Baziali. Tentiso na yati teneti sewa ti abdu ereti koliso abubangangu ereti koliso abubangangu kanda tonga na mogiti inga akembeni koliso lo ke droit akembeni koliso lo ke sara etilo na legeni me ereti lo abubangbanga tinye akegingmbanga tiso ingalo parce que ina lo ekonoko ikoti nyoma imatio ereti lo igoti sarameni etio eretiro ka eretiro so eke diso abuba petonga na ye bikna kodrosi si potogia bikna bongika ti londo na potoge ti si na bongi 6000 km ya kangbiya metonga bi denge metimbi bage na mbage na ndota tene so timbage na mbage ti giti inga ereti koli so abuba alors que le ke ye oko na yani pepe. C'est parce que à la que pika kate nandotilo. Hérita magistrat à Bouba. Na yata dengongbanga. Tout simplement parce que ambena ke daso inga magistrat ni à la Bouba hérita la. Ake tonga sosi bilondo. Bi annonce bitembi ki sara limon. Tongana bitene biki sara tene na bikwa ou ce soit on bi interpellé le solo ko wainda ti dengongbanga. Soit que Yaya Tiekwe, soit que ake DG Alain Baziali, ake ti tene le gars, le dengeme, le matene sombe qui tene. Tombi interpellé à magistrat, ake ti tene la gars à la matene sombe qui tene. Mais bizonga là, est-ce que na bikwa ou ce soit on limonso ou bisaraso, est-ce que bizonga magistrat? Est-ce que limoso a on a bikwa ou seso tenesu bizarre na bondoruso est-ce que tenesu bi tenati limotimbi parce que stratégie de communication il fallait que ajouter dengongbanga a kokapa à la tourner l'état la nandoti tenesu bi tene a que stratégie de communication et ton bizarre stratégie de communication ça c'est bi verrouiller ni de bout en bout tentiso même na yatia sewati abdou beni itakoli okwa contacter mbi limoso magoti sa so moti sa ngangati moko zoti sewani pepe pourquoi mbiten hey bik vunga sangwa ton zo pousse ndu na territoire ke titembi vunga sango bandati limoso mbiki sa sula lo menace mbi
Mosara limoso pe parce que ton mosara nini ki place mo pala si so mo ke da ni ke gaju kananga datimo. Fade mo ke inga nini ke koli pite babambe sa limon. Bi poussou lo abu parce que bi ingalo. Bi énervé lo bi tembi sarani et puis bi tene même tentim banana ndota so to ke nduna tertimo. Mo ba mo ke toso bi excité batterie tiro. Bi penser même na binzolo langwa pe. Mais est-ce que Tenesumbi Tenaloso, Bissara Limoni Nandoni, jamais. Parce que Geti Zonga Zo Pepe. Biki Geti Kassa Zo Pepe. Biki Geti Tene Zoaga Bambi. Bi matin sur le tenambia, bi londo qui tonso sans que mi vérifie ni Bissara Limon Pepe. Biki Geti Bumbia Sewa. Maintenant, Zoti Dengong Banga. Aba. Biki Fayeleti Zo Pepe. Mon lengeti kodroso lo sara capture ti écran. Tia message ti bandoro bizarre. Solo muni lo gwena dawati mbanga. Lo linda na bureau tia juge okoko. Na bureau tia magistrat okoko. Si lo muna la teneba maïta zongala maïta sara soso. Zoniso bifa ereti lo pepe. Ake zoniso atambla na ereti la sola. Zosotu amu bondo rouge na hériti a bondo rouge a message bisara a gona tribunal a kangbini par-ci par-là a que zoni a que me dit zopé parce que tout simplement le utiliser lien tia la nalo ti influencer ti dengong banganani ti influencer zoti banganani mais ton a la malimotimbi zonga et d'appel. Ton a la malimoti biko ou c'est ce zunga et d'appel. A la malimoti là ce zunga et d'appel. Là ko zunga pepe. Zo petit combattre justice contre ti le pepe. Zo petit tiribira na justice contre ti le pepe. Yeso iye ton a la ba a ita mulingeti kodro. Paleso asina popota mulingeti abdou a que simple. A que compliqué pepe a petit résoudre ni na 2 minutes 30 secondes. Mais paleni a que boto gintaliti manipulation. A zo manipuler ni de part et d'autre. Mbiti tenamu ngeti kodro sokwa ke mambi. A sewati abdou sokwa e mambi. Mbi wara contact téléphonique na zo de part et d'autre na yati famini. Jusqu'à na niveau ti bongi na dawati mbanga. Mbikerembe se maboko timia yo mbikna relation. Yeso kwe ake dossier ti succession. Molondo na testament ti wakwa so ake aladi mama mbikina ni. Mbikina mbeti azo so tu asara mbeti ti fungonyo ti zoninyo. Mbikina mbeti ni tout. Metombisa limoti biko ou seso. Bisigina ya ko pe parce que important pepe. Mais ye quoi son billet a que ti tena kuta zoti kodro inga que ba paleti se waso tongana buni zoni pepe. Kui a que tida. Tongana buni zoni pepe azwa que déterna nzeze. Tongana buni zoni pepe azwa que déterna ndipri a la bandani loso bi di eriti zona yani pepe. Biki di eriti zoko pepe. Aïta undambi ateneme asewati abdou ala ke tongane alimbimbi londoriani alama ala ke nombre cha mulenge ti sewati wakwa soit que ala di mama ala ke 21 bi préciser bien 21 moko wara 11 koli diwali. Wakwa solo kena wali oku kozoni le du omene nani le du mulenge omene wali ota koli ota useni le du oku koli use wali ota na ota wali le du use ko jeka akigia koli na osio koli le du mulenge ota koli oko wali use na oku wali lo du mulenge oku moara koli ota wali use
Toti sombi tenani koliso à mon disposition ti tene le kangi a mosorotilo. Tongaso a molengetilo a bapasi pepe. Le sarayeso a ina tene testament. Na yati testament tilo, le kangi a kumba tilo, na yati a mama. Tite le kangi ni kiki qui appelle le kangi na yati mama, le warandarati kangi ni na yati mama. Donc na yati mama, ti kozo wali, le bumbi molenge, ota le munala mosoro, dans le munala da, ala ti wali ni le munala da. Ala ti kolini, le munala terreso, ça dit que à la fondation soit londo kete, ti tenala unje la. Mettons le vando, le vondo gina tereti tere, donc ala où c'est que tiati mama, dachalani akina tereti tere, abando le nale na marabina. Et zoso a ton amolondo na pekoti soka, où c'est walini, le muna londo na quartier Yambassa, le muna londo na mune na quartier Yambassa, a dani kwe gina tereti tere. Ota walini, le mou ndona mwengeni na quartier camerounais. Attention là que c'est héritage na lo ak héritage. Osio walini amolengeni le muna lando gina quartier Yambassa okunyuko gina quartier Yambassa parce que quartier Yambassa lokenandoka melomba na mbeni ndo soit que kuta datulo ti kuta mosoro ti lo so lo kangini na zo oko pepe lo tene angbaso ndalcha mwengetini ba ke tonso si lo kangbe héritage lo na yati testament ti lo et lo irazo lo zala ti tene ala signé na pekoti leti lo ni yanga ti lo azo a signé testament sombi ba kozo zo soit que na ndoti testament ake molengeti lo ti koliso na ngweso abira ke nguru na ereti lo mbage na mbage so biba na ereti bitembi ki direti zo pepe membi ki direti lo pepe lokenga na ereti koyati lo pepe lokena ereti tarati lo pepe me lokena ereti babati lo so ke abdu ake meni ere pepe bibani na letimbi biki geti tententi wataka wartenti yap. Parabaso asina popotia molengeti Abdou ake soa. Ake nandoti succession. Déjà testament soloza aba ayeso kwe ala eke nani. Mais kozoni sinzapa mu finitilo na 2006. Monsoro soloza na kozo molengetilo. Tentiso a versioni ak usembik munala deux versioni. Atangatia mulengetia wali use, wali ota, wali osio, na wali oku. So aleke barakone oku, atene monsoroti babani solo zanala so, gi amulengeni okona popota lasi amunyaka lo tengizani. Membi biwara legeti pika lisoro na ita waliso. Loi veni lo tenambe atene ake mosoro ti baba ataso lo munani kozoni sinzapa mu finiti lo ngba encore na letilo ake loi veni si lo tene niti ka daso ti tene ni muni ngizani ni futa na kiriso ake na litini ake tongaso ni goni mu wapu so ala ingalo so lo ko wati ote école le golo futa daso. Et babati na veni si asuma boko na gbeni. Tene solo tenambila. A tangana tene ake wataka. Me gilo kope ase wako so ake soutenir lo tene ake tatene. Tene tinye. Si agombiasi na dawati mbanga. Ake mbanga tiso. Tongana babani, finiti lo qui encore beni pepe. Amolengeti kozo seleka. Atene ka luka a kumbati anyawe. Laso daso lo za. So ake kuta daso na bati ville.
ani muni na palasi ti datiani so lokani. Bisara lani limon na bikwa ou seso a on. Bitene na legeting banga. Ton na baba timon. Longba na finitilo. Le kenangangu quoi été changé testament ti so beti loyer jusqu'à 2 secondes avant ti te le cuit. Et tangati testament so quoi le changer ni so là que pekoti yangati lo zoaling biti changer yani pepe dans le zania ouais. Betiti kodroti so maman jati kodroti atene baba parce que a maman jati kodroti e muna pekoti yangati kodroti si potoge. Na kodroti e baba ke déshérité moulenge pepe. Mettons na baba à lekere. So lo sarambetia ouais. Atene mosoroni aike tongaso. Si l'eau na letilo. Le mou mosoroso. Le cani na mbenizo. Sans que le changer testamoni. Ata lo sara promesse tongane. Mais ton anzapa a mou finitilo. Ça veut dire que azoniso a perte de testamental. Fani mingi par exemple be mou meni duru tapande. Mo ekena sewa timo aita timo. Parce que mo wara kete mo soro. Ole ti te mo go mo voda timo. Mo votere mo sarani. Mo ba terrain ti famille. So aita timo kwa duty da mo ba meni ketendo. Mo go mo sara da, mo sara fondation, mo sara dati étage na yati gbagba ti famille. Ou mo ga mo kumbi danalité aita timo parce que mo na mo soro. Sans que ala muna mo permission ni mo sara da. Et kekere ke tonga na gati kadani mo unda na la ti tene ala rembourser na mon gizati dépense mo sara na ti dani. Wataka. Ndia a reconnaître na moni pepe. Ake terrain familial. A itati mo sara na mon beti ti tene mo ga mo sara travaux na ti gbagbani pepe. Ton mo sara travaux ni jour so ala ti kadata la mo ye mo zi dani. Mo yo dani na maba oti mo onani. Ala toka mote mo ga mo sara peinture si aga kadati babata la mo exiger na la ye pepe. Il faut yinga droit et puis respecter droit. Ti moi c'est wa parce que mo ga mo sakete travaux ti impose na la ye pepe tenso metena la so mbi wani be conscient. Asimeni ngoy tombu wara kete mo soroti c'est na yati maison familiale ti na sika bigombi kumbi gbagba na ti na voisin bi sara gbagba bi sara mini appartement na ti gbagba ni. Mais aïta ti me muna bi accord appel ala sa na mbeti appel. Mais juste bi penser bi tene bi petits andoni na mini usage commercial non. Bi respecter tentianga tala. Bi gona ita ti na ngbanga pe même si a sombi na ti beti mi. Bi gona na ngbanga pe parce que bi gona na ngbanga nan toi. Demain la peut t'embatene kirgina yeso mo ziso na place ni et puis c'est tout. Ake bien familial. Bi du quoi. Bi moumeni maison familiale ti soit na sikatro bi sara gbagba bi sara travaux. Dana que là ni 40 000. Là son valeur là gombi 100 et quelques mille par mois. Ah non. Bizianga pe. Ake maison familiale. D'ici demain même si a d'autres kadani ake munga bi valeur ti ngization bi dépenser na ndoni so pepe. Il faut inga droit, sentiment akende droit akende. Ake tonso. Ake tongaso. Si azo adotinga que ye soit que bien familial. Mon petit londo kirki pepe. Testament soit que pekoti angati baba. Isara angenani. Pourquoi mbeki sara tenandoni? Parce que il doit éduquer terrain. Si tu n'as pas tu kodro ainga, il doit te conscientiser à tu kodro parce qu'il sera erreur mingi. Nantotia mosoroti baba, na pekotia baba. Alors, à que ton sou si bitene nati limotumbi so on bitene tongana baba arrêté.